Lani sem najdel recept in ful rad delam, temu reče Američani kao take-out style garlic brokoli, se pravi, da vzameš brokoli in ga zelo malo sam povreš, že not v omakci, pač ga narediš s česnom, malo ingverja, sojna omaka, vin za kuhanje, kitajski. In pa narediš ta podmet, mislim ne podmet, pač za zgostiti, pač voda pa gostin, škrop, da ti naredi to omakco, fino gosto in je česnast, pa ta brokoli, brokoli ponovadi samo na vršičke. Tle pa cel stebel lepo na cekinčke narežeš in ti zraven noter in tisti, to se zdi, ta zelenava mora biti čvrsta, mora biti, nekaj gori, da je Francija, Nizozemska, tam cvetačo recimo srovo jajo. Sej pač kaj je, sej, ko so navajni tega, pri nas priješ, prav se najhuj ta zločin, ko dobiš smo vam dali malo te mešane zelenjave k plošči, pa tisto karfiolo pogledaš in se splošči, sploh ti jo ni treba, sad tako, to, kjer je razkuhano, da sam pogledaš, pa tako, ne.